Želim u ime lokalne samouprave da se zahvalim pre svega vama koji ste danas ovde sa nama, da se zahvalim organizatorima, svim gostima koji su uvažili ovu našu zamisao, a zamisao je da se Begej vrati život. Naš Begej je bio plovan pre 100 godina, danas nije. Naš Begej je pre 100 godina bio čist, danas nije. Naš Begej će u narednih nekoliko godina sigurno biti u fokusu ne samo u opštini Žitište i u Srednjobanatskog regionu, već i šire. I ideja koju imamo sigurno će biti sprovedena u život. Begej će biti plovan, Begej će biti i privredna i turistička destinacija, Begej će biti čist, bit će zelena oaza, a ovaj današnji dan je početak naše kampanje i naše žestoke borbe da to ostvarimo. I zbog toga se zahvaljujem još jednom svima vama koji ste ovde, a sada kao predsjednik opštine zadužujem kapetana Spajića da vas organizuje i da polako krenemo niz vodu do Begeja, Begejom do Žitišta. Tamo ćemo imati ručak, druženje i priliku da razmenimo iskustva i utiske. Živjeli!